Tātad Adela Grunta tagad reportē, ka pie Itāļu mākslas skolas. Pie skolotāja. Arī skolēni, pilnīgi droši. Es uzskatu. Tas ļoti neteikts. Pilnīgs vaiprāts. Es nesaprotu, kas šeit notiek. Tad reportāža turpinās, mēs esam Itāļu skolas, kur visi pīpē, visi pat iznākā no skolas pīpēdam. Kā mēs redzam, visiem cigaretes mutē, pat skolotāji pīpē mierīgs ar skolēniem, laiks pilnīgi. Tas vispār tā kā apitēji daudz. Jā, visi pīpē. Cigaretes, visur cigaretes. Es pats bez cigaretēm neizsaka. Fui. Tāds reportēja no autobusa. Un izbaudam Itālijas skatu. Šeit ir ļoti raksturīgi ceļā uz Ferrari. Ferrari. Ada filmē tāpēc. Mēs vienkārši nesportējam. Nav kādam filmam, tas ir Latvija. Filmēt. Just you? Okay. Like a barman. Yes. Maybe you can some tricks? Do you know some tricks there? No, I don't know, but I don't want to try. Fireworks. Okay. Boom, boom, boom. Shakalaka waka. I like it. I'll tell to my friends. Wait. Un momento, señorita. Wait. Jūs negrib dzert? Coca-Cola. Okay. It's okay. Okay. Thank you. You're welcome. Tu jūs pastāv? Ramūna pastāv. Tātad mēs esam Venecijā. Jā. Vogliono una voglia di... Nav saulaini. Nav saulaini. Plus 3 apstundi. Jā, mums paliek iet lēnāk, jo Itāļi mūsu tempo netiek līdzi. Ne jau tikai Itāļi, arī Spāņi, Poļi. Spāņi, Grieķi, jā, viss tāds. Cosa ti è capito? Qualunque cosa? Allora inizio con qualcosa di... La Pausini è conosciuta in tutta Europa, quindi possiamo far iniziare la nostra bella... Sopra you kiss us, No, it's okay. no woman, no cry. No woman, no cry.
The principle of all sovereignty resides essentially in the nation. Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else. Law can wholly prohibit such action as harmful to society. Law is the expression of the general. Okay, children, you must get ready for our Saturday concert. Line up and we'll try it one more time. This time, I want to hear everyone. Mrs. Peppa, I can't sing. I am so hungry. Yes, yes. Ecco voglia, più rossi ancora, no? E il pomodoro? Oh, sorry. Il pomodoro dov'è? No, beh, prima assaggio questo, dai. Assaggio? Dov'è io? Lasciamo un attimo. A taste. Come si dice assaggio in inglese? Wow, Assaggio. What is the thing? Facciamo un assaggio. Capito? Te l'ho detto io, quando nevica la staccano. Wow, e quindi cosa facciamo? Mangiamo la cioccolata? Posso like striva? Jag säger till er annars börjar Blackout. Ja. Hobby. Hadden we weer reportage? Ja, reportage. Itālijā snieg. Mēs ejam uz viesnīcu. Mēs tev uzniecības. Lai braukt mājās. Mana balsīs tagad ir dīvaina. Jā, tā arī ir. Hei, ciao, ciao, ciao. Guarda, brava! Adel neuz filmē, kā mēs filmā. Rūta? Nē jau, ne jau. Tas vienam. Šeit, šeit. Jā, ir otrēt. Tā ir mūsu soma. Te vai Jā, jo viņa... Šitā jāgaida rinda. Mier. Tāda reportāža sapirkt nebija. Mēs izveidojām kalnu no somām, un tagad ejam ar taisam bildi, kamēr mēs sēžam pa grīdu līdzās. Ok. Cute. Tas būs